Veña. O noso diálogo trata sobre un profesor e os alumnos que non están de acordo con un traballo que puso o profesor. Chicos, vamos facer un desfile de modelos e vou no gravar. Non quero. Eu sí que quero. A mí tamén igual. Eu sí que quero. Pois temos que facer porque é obligatorio. Non. Pois, Zaira, vamos che tapar a cabeza coa capucha. Joder. Capucha. Ai, non me gusta isto.